Shoutout si may kabagayan ko yan si YouTube, duk si Facebook ko yan Max Street Boys. So shoutout si siya, mag-subscribe kam si siya, demikian nen miyan magpagus ko magkabang ka mag-subscribe si siya, demikian nen na piyahong bine yan miyan YouTube channel din sa mag-like bisab kamlay. Max Street Boys. Niyan may channel din. Demikian si Anak Mahirap channel, si Obi FG channel wisab ong bakil muan. So mian dalawa po balita te bang na dapat subscribe sa mirab si may kabagayan te inin. So kita si may title yan live te ko ituhin good news si may OFW. Way good news si may OFW pag mian ansini ruining ko katekahan ni Sabnot samba may probinsya government of Basilan. So, kita kunip sulatin, alhamdulillah, mian kahapan ni sa para si Kaam. Dumining kahapan, inurungan kamsin, atawakan, inurungan Kaam, ineruk ine. So, mian kahapan ini simple ru. Ini masih untuk kasimplenin. Pagge, gini Kaam labay quarantine dilem lahat, Basilan sampuk 4 elew. Yan, may nambuan man may kasinasin na, wey gai. Palabay-labay miyaan, 14 euro Kaam keletan si inebeinin si municipal bi atau kan dalam Isabela City. Bagi kan tapapi puma di mian suwero ubos sa bi quarantine bin 14 euro. So alhamdulillah ko itu gaane niya. So malainkan nen bang Kaam niya positive atau ketika tu miyaan niya symptoms bi kami maghikit, magpalad atau kan panas Kaam lando. So masih kam pinalabay ang ban quarantine. So bang normal du isab kam te kakam garuk na ininebi, garu kam saki, garu kam lemon, garu kam ine, gakam maghiket, pagpayam de usbun ro katas bi negatif dub kam andang amban me patulakan bin kami amban Saudi, kwanto kan imban lahat. Kami amban Manila, negatif du sab kam pagteka tu si Basilan ga niya inebeinin quarantine bi quarantine bin si luma ro haja so bang dem luma ro bisan perang bulan gana problema ni si luma teru kite asa bang si luma kata miaan tagam derop kite pali hali si luma te sa ini nambuat man may good news sadya miaan pina sampai kon si kite wikemon ke kabagayan kosbahan takan sine-sine nelu akahanon bi may kabagayan ten bi ini nambuat man may good news miaan bahuta hati ko nan sini. So, kopi meni makahati na dehelo na sige ako lay kanta miyaan pamahati si mega makahatihin. So, miyan here happy may good news manamal ni kanta pinasampay kon. So, kani sinambat kulay depende pe. Bangkam tika mamya Saudi ke dalam imban-imban ne kamiyaan lahat London atau kan imban-imban ne lahat. Si Maynila gana quarantine bi bang may garo kam lamod si 32 countries miaan travel ban kami London may party may UK inatayan Jordan dok may Oman so iyan may lahat iyan miaan gayan masih nape quarantine ne so magawa bang Saudia pente UAE miaan UAE iyan KSA demikian garo sa gayan niya miaan quarantine de bang UAE. Sa nambuan ban me iyan kahapan amban me OFW bang sebaya mole ko itu hap manama pamole din si Manila kan quarantine de demikian ngaro sabnya quarantine de tekatu si Basilan. So alhamdulillah nambuan me kahapan. So mian update duka masih kam update po sige-sige laging me OFW prioritize ka am mian pegi gakam tu dalam lahat Basilan kita tu tahati bang ini kalah dalam lahat Basilanin mian hangkan nin bang niya information tedok ku magtaos pina hati si Kaam pegi supaya mian tahati bi so insyaallah taala matag balita ako nan sini mian para si yan me isu dalam lahat Basilan sumagawa nin ga ako tabag ina balita pegi lugub tu kung patay ko yan ulan benek-benek so mian gi ko tapag balita basta ulan pegi gihap sualah gi pasti kami ko itulay natin e palabo ulanin so alhamdulillah mian kan ni mag-live ibang live dugero mian ko inge nen schedule nen demikian nen pegi iri may importante pit na sampay kon
So demikianin ko ito, second founding anniversary yene Bangsamoro dalam lahat desi lahat miya an Mindanao. So miya an waktu pag celebrate di sab ko ito sin me Bangsamoro. Way ay sige-sige kita miya an suwe kita miya matuksin na pagi ngabot ne second anniversary Bangsamoro hin ngapot dalam lahat Mindanao. Pagi palabi-labi miya an na garan tupe ko inge pag pamarintaten. Si Al-Nabil Sali, Waalaikumsalam, alhamdulillah good news yan nambuwa pong tinay magsukor si balita nun. Alhamdulillah si miyan salam dapre si Al-Nabil Sali. Si Marvin Asmad, Waalaikumsalam, alhamdulillah bangwe ganin niya quarantine mura ni kita tapole. Alhamdulillah kami epi miyan pag layban ko laysem kami pag supaya tahati webi pagkatahan ko miyan ka bagayante dalam lahat Saudihin ko ito, may OFW-hin, magduwe-ruwe siya muli, mag-alanganin siya muli, pag-gawe na sabab quarantinin, pag siya baya, pinuarantin dari Manila, quarantine na si Basilan. So, ko ito ga niya. So, LTV ko ito, sumagawa na nagay katawhan, te po sa mambulan inin, kita hati, te pag magpinda-pinda may protokolin. Ang kande ko ako balita sa di tasabutin, pag balita sa balik sa di na isab. Pag payam na tapole na isab, may bang sa atin sa di na isab. Sa miyaan magpinda-pinda kawa bulan ini protokolin. Sa bulan ini insyaallah itu miyaan bahwa mapagawa protokolin. Miyaan gana ni quarantine dalam lahat Basilan. Quarantinin siluma teru haja kita tinuranan. So say ubus dalam lahat si Manila demikian yang gana problemate sinampang kita lai me oa lai si miyaan Manila. Us demikian nen tekatu si Zamboanga ni arisa miyaan nampang ka may OFW ng Kamole. So kung may bahumyaan niya katawagan ako sa New Year miyan katawagan ko ni may OFW bagay te sa wetero may live te. Tinawagan ko ni pegaya tapole miya anamban Sambuanga bali 4 week letan dem Sambuanga ge dua gesep pinagwa man dialem bilik de aman dialem room de pag check inan den. So muna tawagan ni ko pen ni bangoy ko basagi ngato sa pinapole si New Yearin. So tinawagan ko may frontliners te may kalalalit dalam Sambuangahin bangway gise pinapole bang sa atin pitop Basilan. Ini kati may isuhin pag subay hati maka subay kita may nawag andang hap barangay te tawagan te usbaten hap Basilan painte teno ko si Sambuanga nawag kam ha frontliners ini municipality ten ko may sokmanin atuburan kaam papite atuburan kaam na tawagan bi mayor bin miyan municipal bin pika map municipal bin magakakaam niya usba kami song mole address nen tuburan. So pag address nen tuburan automatic tawagan de Sambuangahin pene niya kami tuburan iyo na as tinilabang sinaalin nen na pene miyan automatic magto sa pinagawa ng bilik ni pitbang niya biyahe kapal pitop Basilan pinatuti. Sumagawa nen bangga niya tawag bito mambarangay pihap mayor sa mayor pihap sa Sambuanga atau kan Isabela gay tapole gay pinapole ya Sambuangahin. So yan numban isu bakas palabay-labay miyan katabangan alhamdulillah katabangan kami magtos ni ko problema pengko ngoy pinapole bu pengko ngaro bisa positif meni ka isab. So pengko kompleto ro kasi sa atas pene kompleto ro isab gana pene problema kay Manila. So miyan pengko siya bang sayro gana ro problema bi tawagan te Sambuangahin. Alhamdulillah pagus tawagan ko pag sangimin te kanet exin pen miyan o atau kaned dole Malaysi Sambuangahin pain ni sumo pinapole ni kaam kompleto ni requirements bin mana ni pegeni ani nawag ang lahat Basilan magtaos ni siya pinapole pito miyaan ni tawag ang Basilan pihap Sambuanga hangkan pinapole ni siya Basilan. So hangkan miyaan mang may baya kam mole demikian ni wisab nawag kam andang si Mios Babi da ka mag surprise bang si Diamante ko ay Sambuangahin pengko gi papole bi bu ni ro pengko address di andang luu Basilan siya. Painde nambo amban isu sir painde. Pag niya pa ni address ng lamitan, us inake hati, pag tek address ng lamitan painde bito man Sambuanga, pag tek pa ni si Isabela painde miyan magganti address hati la miyan pole nin hati hap miya ni benin hap turo pa ni si Isabela gero pa ni usa. Ini ke address ng painde andang na painde tabitat man lamitan atawa kan tipo-tipo tuburan to kan sumisip. Ubus pa ini tapi itu pa ini miya sika tapi itu pa ini pasampang may frontliners malay
IATF pente amban bida-bida municipal ini paling address dele sopama amban metipo-tipo ke sopama pagteka penne tu si Isabela penne ngagad siya lay pag ini alay pinte agarande OFW teka atau kan LSI mole amban Manila atau kan man lahat pitop basilan pagteka penila hati genut siya ahin nalugan siya piap sabela gantangid do ng buarwa atakan duangan ini kati gerunut siya mole lugan siya sa tamole siya ganata boore so pinenalian kami hinangkan penne para siguraw nawag penne si andang mga satungan ted penne address den nambat barangay den mismo manawagin obos para click confirm penne nagi penne lugan may frontliners den penne magbira-bira mag miyaan ini magbira-bira penne kana penne taboore Bang baya pene si address din Isabela amat aja pene si Isabela ni si. So nambu amban mi tahinang nisu pala bela be miaan. Ini ke sab say amban pagbitad address sandu hindi confirm address. Pag niya yan address niyan dalam passport ato buran sumisip ini ke hati pag pole ne iru hati iya asab Isabela ro. Dumin dua ti adiata. Terus adiata ilugan ni sa pinampang siye. Salang kan ini nambuan ba amban may hinalian may frontliners atau kan IATF atau kan PDRRMO si Isabela Sitihin. Demikian si Sambuanggahin. So inin miyaan pinahati ko si kamin pa nawag kaman ng mangkamole hap mi usbabi atau kanap barangay bi supaya si tapag coordinate hap Isabela City. Obos bang mania palad-palad nen na bang mole iye matohin ta quarantine do masih bang me niya sintomas negi tanto mian hap nanen ni alay kitan parasahan ne so, alhamdulillah po sa mani na bang sa kamag share si may kabagayan bi supaya tahati we de pagi na bang pag-upload ko inin mian gene ko mag-share kam ne mag-share ne supaya tahati we lemon kam mian OFW magtabang-tabang ka magpahati supaya tahati pon may bangsaten. Pos bilai taman sa inihadya yan live ko si Lawinin murah-murahan hapa para santen bikemon luk murah-murahan bisan kugitan to tapadaran tapag live pege mo mubisi ko importante la ibang na importante masiro kam kaakahan ko. Si Asma Riyad mag salam doa si Kaam si alhamdulillah sir magsukur bang way gana ni quarantine. Si Mima Abdullah sukul ne si Nyusia akan nambah pengkini si balitayan. Alhamdulillah si salam doa si Mima Abdullah. Samya nambu amban me kahapan tahinang we te ini silabian inin supaya ada tahati we bi. Importante lai magkataban niya abang sabi miyaan mangsate bibe kita bine miyaan tapag-tabang-tabang kita bisi kahapan mula-mulanin pente pagi rakyat kita basilan. So sisa di bangsa miyaan insyaallah taala nganad dukumasi mag-asuk supaya tahati ra de. Supaya ni mag-request si ako pwede makasuk kaya pwede share supaya pwede tahati kaya ko pwede tanto tahati rin nabu kumantok magtaping kabe tati na may adiata inin bang kita makasuk o jud labas nin na kaya magyakan do magtagalog damikyan nin magtagalog kita ko magyakan do si ini alas apos ko si magtagalogin ko katawahan ko peng ko asalay ka din sumay si tagalogan ko ini sabi ko ambat na importante lai tapasampay ite yan makahaplay ita panabang hadya kita bisan sa apain bismian pamisaraten gi ko inge bentel nen pagi iyakanin gi tanto bentel pamisaraten lagi bang sa di bangsa ne so bang mian insyaallah taala improve kita masih bang gi ruhalihan ti trabaho te ini pos samani waalaikumsalam sikam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.